wazalendo watukufu wa Komoro, Mesilamu nguna jele komba banu mlio nganywa nono oranyi rezefami za hanyu Mwenyezi Mungu ajele ko mbabanu mlio Mwenyezi Mungu ajele kenganyi haruma heri haina mkomori ujoka mbabanu ujoka ya jiunrao gamjo unsami ika haina wakati ngamuheyo banu nerongo washayo wajibu mruhamandami enamna njiwo nao hau enamna ikaundo nlio wadzima mino wa Komori watambi hao kafikirukana yo wajibu mruhamandami ni jebani. Suala la mwando ngamjolitamka he namna hii ngamwanzo nrongoze wananyasi ma opposition ramba ngasibadzima riwanaone embwana yinu ngari juzi sao usikuwa jana bafanyi habunjilio ikao mwinyi baraka wase swali hidi yakopara wa Komori au ya pare ze janibu za parti zahe wa Komori karna utarajamu au kaya baadhi ya hanyu mwishia ze duskuru kaundo za tolo yabo shopande wa hangu ngamjuziso ngea bahanyi wandu wa siasa haurambe nyi wandu mloki nyumene mbae zinu ngea bahanga mfikirio ndrongo hindri nge lazima baha rifanye kwa karnatso shinda ritsoka haruma mabunjilio bahi hauritso shinda ritsoka haruma conference bahi ka emwana mkomori hasa halembelea emwana mkomori hasa ngutabiho garanzori undemelezo zaidi ya uniko wa Komori dingosi bo wakati ubiri mwinji wa Komori tikansi vanu kimwana hanyu kimwana shewanyu raia mkomori tsanzan rongoze wanaama rambanga siarumwemba na inuri wanao na diktatweri ngamu mrongoze unikaya na mtafadhali baba nunyonsi pia haina mru ye mwana mkomori reulo harumwemba ezi reulo kinyumene ezi ye mwana mkomori vanu komru yani kamru shiunga yalimie mru ijeke mrungu jokomba ukaya desire ngushilimonai inu densi ya hatu sonsi pia haina mrunge na mtsango haina mru hadhaminishiwa ya jusemna ijibwe wahahe ya tsange wa mtsango uwe ya joshinda gamu mrongozoni ni wanaama rambanga si harumwemba na inu riwanao na diktatweri riwanao na ezimbi ni mwambia nukaya ganyi na masuala ikao tijohanze masuala ya hanyu yayo nyaziye dingosi ntuhanza mru ya nere mesaji za ukahama mrungu ni menase ntuhanza mru ya nipare ikehama mrungu ni menase mruatsi nifanyile namna hiyo ba mimi mwana mkomori wewe mwana mkomori nzoja utsange izo Mwenyezi Mungu yanikusudia nitsangao kuna ujuwa ukeiho wambe kutsuni amini ngenzo banga wa Komori wajwa amini mimi njaka ntibanu mru yani amini hau mru yatsini amini
mi mwana mkomori we mwana mkomori tsambanga mkozo wambanga okozo yabo lelo kamna uja mnifanyile message haubandu ya wanduani parao wambo kwatsu jibiwa baja na tsende haru mabunjilio la mwenye baraka miko mruyani hula vanu haina mru rijo ujuwa ukaya dejo shinda yake na fikira ya utowa le krimineli laza la sumani uondu wonjoka hodingoni mwahe haina mwana mkomori ujo tende ujo aminuka na ngwendo ya kombo wensi ye mwanansi ya eshi heli ya mwanansi ngamjo kandaye lelo Tanzani mrongozeni msane ondwa ukana baraka banyi wanaama burambanga saru mwemba na inu na mnambie yewe ya lazimuni muaminindo yemnere yando vanu na mkeradhi baba nisababisha zembwana zinu manisa wenji mtowa wenji wa marengweni hunu hawanandrongo watiti msodamba kamtsu amini mndu ngena mnje bangar jum aminini bami njakansi vanu mrwani amini miwa nji aminiyo siji amini izo mimi iza fikira za hangu loni izo siji aminu kana mi mwana mkomori ye mwana mkomori ngukozo ye mwana mkomori hajuanza ya bezinunso zinu nzamba o ya to subutu zamba hau ya tona ye namna ya uzamba wangekar na ujua haina wakati msodozo aminishiwa mru ya ukaka mtu amini mru minja mwambia ni mni amini vanu inudensi hatu sonti pia mimi mi uzamba ya ukana yensi ya hatu ye komori ye mwana mkomori ulo komori zinundra bokatsu koza haukenga ekakwe lingu kozo hajoju hayashemeze ya ukakweli tirarilwa nga mkozo haukazinumi uzamba ukangabo mashababi wenji wano ulaya mabani hangu watu paro rumensinu watona haja na urumensinu no haina usiku ngwendao haruma mandamano wenda wefia haruma baridi no wa aminukana indensi hao uo do mtango watangao shawajojua wake Faransa yodi wahuloma esha wajoshinda haina mwaha waje wafanyeze haraja hao warudi wapashie wajeza wa Ulaya wezao zendao shawa himi waone sokensi hao tideheli ya lazimu yende ye mwana mkomori ngukozo wauma shababi walo Faransa wajojo pulile mbana inu indemana nikuhamba ukaya mashababi walo komori zinundrabo kwatsu koza vorararilwa ni madiktatori makrimineli wedzi mwana mkomori yatosubutia juha yajitamka showa na nyasi damashine yemru mzaze wa mahamengo mirandaru ulo Faransa wongo fikirukana ngutokoja yarengezwa manazansi nongo ndo place ndaire mwani baridi izo dabo yakangu hozwa nensi yahe ne mwana mkomori ukozo sino hajojo bakisha Faransa ya trawajali indemana ni mimi niko ulaumu ukanyiwandu mdo Ulaya nyiwandu mwengoni mwandu warejeze mbana inu dingoni haukari kaumambia nukaya msibehembendu wala duani bako mwana mkomoro ushindo hato ambahi wala duani ya mroni msije beka kamjaja yawe makriminali wanu kwa tsuju wangu ajoka urenga ndashibi yezo msifanyo ndazi yabo rambe kartum aminini gebanu ikari jabanu narikensi bazima bainu mwengoni mweze bwana zinu zitopuwa ngayo do fitina do urenda mwana nyatsi hindu do urenda mwana nyukana kutsum amini
izo kazirendwa minjamba mru yani amini mibo nji aminiyo ze fikira za hangu siji amini wala ngamwani animwambio nindro ya mimi ngamjua ukaya sidunga na mina wanadamu wambao ndrabu shake na usababisha ni dekroajehe na mbenga mpuliluye mbwana inu no shinuti shiunga shamru indensi hangu lazima nizingare banu nishemeze hatensi unjo uhunda wanaama wambao kweli hawensi unjo uhunda wanaama wahozwa wenensi inu nikeba zimadami nao shati na ujua wake wandu wambengwa ndekroaje wo nipulilie mbwana inu hamashinu shiunga shohandu zao wanikanshilime nshilimona embabiyo mdu na diwaze embabiyo mdu na diwaze haukaya mimi mimwambiani rango wakati randiso wanaze mbwana zinu yengo wandu rambanga sivadzimari wanao nele krimineli lazala sumani wallahi rijokari wananilo shanda bwakana owandurilwa bazima pia wanuwandu wenzandrabu wanuwa nafiki vanu singari juwao uka rangu mwinyi baraka rangu razida Yusufu Muhammadi bwana Metra Mahamudu Baruani owalobonze pia linukanga dzima linukanga dzima kabati mrujo koja ya ribadilisha uengwe na singari wajuwao shake na usababisha rike karamba wakawajuha wamba mwakozao wa wanona kriminali ilisababisha rijihundu malingoni hao shaina mwanamkomori ngurambu ukazinu ndrabu owandu wanu haina mnungutsa mfaida za kinafsia shaka tutaze faida za ekomori ne mwanamkomori ewa ngeti jo mwanzani mwambieni haina mru uonokae mrundo hii haukana ngabo mashababi wenji walo Faransa yabo watu paroruma yena mbehe mzima banu ya jerim amini rimtendeze bahe ni banu ajo utende mide jo kazo mdu wabili shamru atikeiho hadaba desire ntsum amini desire karitsum amini desire hak aendaru mabunjilo la mru fulani mimi njamba mruani amini vanu sinu mbana unu mtsango vanu ngaranzori jomo we nyumba riunde nyumba ikangari jomo o nyumba haina mru yobala mbaya haina mru yobala mtarimbo haina mru yobala pina ajatra mrwaruma nyumba jomoha wakati riunda o haina mru yobala nkongwa haina mru yobala pande haina mru yobala brike hiyo de namna ritoka wazima ariundensi yabo keja sababisha itokanda miwa miche mizo mimi nikofanya miujangaje tifanye mbabi njo ushinda vatinokati lishawiri damina mru vatinokati hadisi damina mru miu aminukana zindizo ya lazimu nitsange wa mtsango wangu nensi ya hangu shamu jitole ya tifanya izwekao Mwenyezi Mungu yanikusudia nzifanye ngezi la mimi niko mzifanya ngabo mrujo subutiambe ukanati parora shawiri daminae ababo mwamba ukaka mtsuni amini kwa mzima na parora shawiri ukalelonga msomo opareni nifanye mandamano haule loo bonlona utukivu ngamfanyo nkandu ya Rusi na beramu ya Rusi nisewa pareni kwa mruna parola shawiri daminae shami wonokana inde mba mtsangwe ya hangu njoshinda mtsange hewa ngeti kanti vanu ni mrongoze ni nyi wakomori rilo harumweze mbana zinu na mrensi beza asaya nga mtsongesao wananyanyi wajivurudi ngoni warudi watawa harumwe mbana inu
shado watso helewa ukamimi tsinoparo helewa miko mrujo shinda ya nrudi saru mwemba na inu hauka mimi mwana mkomori na ambanga mkozo ewanzwaro engu jojoroha hauka shinu tishiunga mriani kanshilime indensi hangu tina ujuwani ke kanshemeza mpakensi yangu ibadili pakensi yangu ibadiliha wenge mru nambe ukana katsuni amini mru nambe tsendaru mabunjilio iyo problemu ya mru hauka njafunga mkataba damina mru mi mwana mkomori we mwana mkomori tsambanga mkozo cheheru kanga wa komori wa unaokaa kwa tsukoza uladele suala lahangu na kaujani nionesoa na ama rambanga si harumaza mbana zinu warensi wanandrongo watiti banga ranzao ye mrujo tende hawe mrujo kana fikira ya urihunulio wandu wanu rihundane na daula ya haki izo ndizo sisi wasari tahao haina mrujo kange na fikira njema za utowema krimineli wanu za mrujo kaujusa ensi yatu rike bazima yensi yatu rike sawa nezensi uondu onjo mdunga uo duonjo mdunga yewange kamna ujuo mhebanu msababishe mndu na nrongo mndu natsoji amini mndu natsoji amini yewange kama aminu kana ilodele suala lahangu na kahuja nje nrongozo wanama rambanga sibadzima harumaze mbwana zinu suala la raru ngamjio harume mahakama ya Komori amanzoni mrongozo ni mbabi ni mahakama ya Komori besha yomai shado mahakama ya hatu ni mwambie nukaya hususwa ni waziri wahe mahakama Jaya Hamada Shamfi waziri wahe mahakama Jaya Hamada Shamfi ngorwa yodaraki ngebanu wala hakika Mwenyezi Mungu bwa Komori ngamanzori juzise ngebanu yanu mahakama hindi mahakama mru ya jwamba harende ndrongo mru asiswa mahakama mru hende heshiliwa mru hezi wa gardavi madadepo hoka mrende yafanye mwaha wakamili watsunoka mru hukumlwa ngeya wenye mahakama wa mradi wanyu nguonda huu mahakama rekatsi rende shaitendwa rekanga mtuhumlwa na shaitendwa shatsidokane nde nafanye mwaha wakamili ho magobani vatsinokatsi hukumlwa na nso hukumlwa ekasha itendwa tshirende ni hukumlwa ekasha itendwa nja shirenda ngamanzo mnirende nai shana mtsoni hukumu ngebanu ye droit de l'homme ya ushi ya ndrabo ilo Komori ye droit de l'homme mradi wa hanyungonda huu hauka droit de l'homme nyido wandu mwalazimu mdushile ndongo hamanda zinu no pirizwa hivo ngiho wanadamu walo yabo walona mwaha walona mahana mezi kwa aja hukumu lwa Komori ngeyabo ngasina mahakama ngeyabo ngasina droit de l'homme na kera vidingo si rejaba nulidwa milana baba nundensi hatu vanu mimi ekati ya banu njamba bonga mdefande pirizonye ulo pirizo ngamtsoji defande ngezangu maudu zeni hundra dohenda nende nafanye mwaha vatino hukumlwa ikale longa mibanu tijatsikansi vanunga mrongo ze hakiza hangu tsambanga mrunga ensi hangu ngamrumani makrimineli madiktatori wezi ziwonokaka sijamjibiani mjamnirenge shana mwende mwani hukumu hina zifungo mtoka unifunga ngamtoto unifunga shatsidoka mwende mwani enso pirizo nibakisha hata nikeka ni hukumlwa zendrongo izonga rizilaniyo
si wana wa Komori zinu ndizwe kao ranzao zilawe harumensi ya hatu bakari na ujuwe mafitsa namna inu yani mahakama ngao na mradindi nge mahakama ezo mwasoma hindi hanarambilwa sikarutsukansi vanu haufedheli wala karutsukansi vanu hautsofu adabu shanarambiwa ye sharia shiliyo shamru jokangu dhulumiwa haumru yarenda itendwa yenda ihansi wa mahala mwa hawakamili vatino hukumlwa wengengari laniyo waziri wa mahakama jaiwa Hamada Shafi ukatsi haki thumma tsi haki mwana mkomori ngukozo mwana mkomori halembelea shaka tusubutu zamba singari zambao sisi ngari zambao nge wa Komori sekari kansi vanu lazima rizambe eziriho zao hauke mwana mkomori halembelea mwana mkomori haparia ngeja uhatandi ngede namna inu hatandi kwa mwana mkomori ulobonze ulona za nafasi zahe yajo juwa yaje Komori yaje abuwe mna societe yatovu mwambabezi bazahe haukangari juwa ukananga wa Komori wenji walo ulaya yabo wajwanza waje Komori shangu wafikiri ebanu garendo Komori rafanye na Komori kabatsi mahakama Komori kabatsi amani homruju harengeze malizahe mrende yazila tse Komori ba ibo ngezinu zinudi zori shemezao zinudi zori wanao haukaza kifuba gambeweri salainu babanu rirari luangariko zao maha na maha kwa mrusubuti hajuha hashemeza ukangu kozo garula yao kartu subutu diva gamparu ye mashababi wahemiji ya hatu kanga mmonao rangu juzi zedrapo za Rusi za kazi wa bahala ya miji owandu wanunga ziwanao kanga ziwatambishao si Johanza haina mji wake mashababi zedrapo za Rusi ziheye zipepeye riwaone sakaya izo mrirendao sindizo watu rijibi wao gamparo haina mabavu wajusasa drapo za Rusi katsainu giondani hangu tsayo giondani hangu wanu wajusasa drapo za Rusi haukari kaufikiri kautsa wambaba hanu rijo watarabisha rijo udiba rihundu kadrapo ya Rusi nge watambishao yewanga tijomba mabavu ya hatu sonti pia drapo ya Rusi pepeye joka ufangu jo hufa bako mrujoka ukana mo sonti pia siwafu sonti pia ngarijoka hufa ngeri tikena mna inu narikubaliane ba wallahi nga mzambo ekari kubaliana sima shababi ukenti yatu ngeko zao yenti yatu irengwa ni wandukao si wanadamu wafikiruno yentine mwananti wallahi ngari jokombo enti yatu wallahi ngari jokombo wenti yatu ekaka bati unafiki ekaka bati ndrabo ekaka bati unafiki na ndrabo ngari jokombo wenti yatu na singari jo hirenga ra 2024 ya janjia wallahi ngari mwambioni ekamransi wa unafiki ekamransi zendrabo ngasibadzima rikubalwano kasi wa Komori liko zao wallahi arjo urengensi ya hatu ra 2024 ya janjia ewa nge mwana mkomori utike mara
mwana mkomori tso aminukana ne rohonda ni ngamjore mwani garinife tso tia hizo beka utia hizo yabongo jo waswiliho wanzo wende sheni wakati ujoka banu ambeka kutsufanya ndongo bango jo fungwa bango jo fumwa kuna uparo waswili bahanu bo mwana mkomori mimi ekatsiro haonda ni hangu mi uje hansukane sopareni ngamjore mwani garinife abora ngwesane hansukane rohonda ni hangu ngamjo sopareni ndemwani garinife yabo koyajwamba hora ndrongo zadunga yabo koyajohura ndrongo zadunga yabo mimi ngamjo kahufa ijo kiri hotimize video yinu nife ijo kiri ngeyabo ngamjo ka ushangana ndrongo ndi ngamjo ka ushangana ndrongo ndi kasitimize video yangu inu bana ba tsilala tsifu ibonge mwana mkomori la muha benzi inu linutishamba no linutishamba la mtuje linutishamba la mtuje ijeke karitsusu butwendwe shambani linutishamba la msedie ijeke karitsusu butwenda maweni linutishamba la belu ijeke karitsusu butwenda fumbuni inu densi ya hatu mkomori la muha shababi mkomori la muha bainu densi ya hatu yaulo waziri wala haumbake waziri yaumbake direktori yaumbake rais wala waumba shaindensi ya hatu ebonge wanaama na mlamuhe wanaama na rikeba zima ususwani do wananyasiwa lo Ulaya haukabanu le tambolinu kam aminukale tambolinu oaritialo do wananyasiwa lo Ulaya owajouri to wale tambolinu do wananyasiwa lo Ulaya wallahi le tambolinu karina utolo no wakomori wa lokomori mweshelendo ndondo hewa nama wakomori mlobonze le tambolinu nyinde mwalitia le tambolinu kalina uro harama jaka mlitowa sikari tsulinda wandu waje watowa le tambolinu katsida nyimlo Ulaya mtsilewe ukaya ye mwana mkomori ngulindo ye mkomori ulokomori yaje mtowa le tambolilo onsingoni ye toma ya hatunda nyimlo Ulaya raranza rakarijanza ebonge henye le tambolinu nyide mwanao eka ngalibakisho banu hata maamfukare homari tiatara wasulima amine eka ngamlito wa oromo hawatsanwe jaja sho mwambio nuko watale tambolinu ndanyi mlo Ulaya o ajoto wale tambolinu ndanyi mlo Ulaya ebonge wakomori njaja banu nikemle shanso kaujani behe yerisala ya hangu zemade kaundo na kanizo ili owakomori warambushiwa nizwe kaundo rizambao minja kansi banu tito obligatoire mriani amini njamba mrani amini wala ntsuta mru yani amini mruna tsoji amini haukeka ji amini wewe baho ji amini wala haji amini wallahi arjohu somriun wallahi ngarjohu somriunu sheni wakati wambo kutsuni amini vangu tsamba ntsu amini wala vangu ntsoi wala hambaka tsu amini wala bahomri wotso joka balotsoza utsotsangandra vu hata werivurisa majaya hata do basi shara ili rejaransi ya ukantsu amini vangu ntsu amini wallahi kahena mru haji amini rihondra na vahanu vadzima wallahi arjohungwa umri desa wiyo delera wiyo neze sekondi wizo womringa arjohu dangusa ebonge wakomori ngamumbosholoni marahaba menji nyuandu ikao do mwashinda mwakansi mwadunga imakalme kao duna yatekeleza banu
na ubosha marahaba ze page zonti pia zikourenga ze video za hangu zitia vatsina udiwaza watukufu ikao doa koridunga warishilia samahani ebonge ngam aminukana na ushindani kemle shantoka mboshelane marahaba wakomori wakanti vanu waridungao vatsina udiwaza ze media ikao duwako untukuza sina uvumbua inu nivumbwe ila babonge jokirini rensila no nsipia warenga ze video za hangu wazitria ngamashukuriyo na uwoshela marahaba menji akaya iloti funfu chashi okawana mamanda wao orenga video za hangu wazitrie lihene mwanamkomor yaishie fikire kaundo riloni yo ebonge yo wajibu ni waboshele marahaba hawinji ebonge ngamkazo banu na umbushiriliani usiku mwema na unono Mwenyezi Mungu ajendeleke walolo pitali Mwenyezi Mungu yawanike unono Mwenyezi Mungu ajendeleke wandu walo harumwema behewa ya pirizo once pia Mwenyezi Mungu yawanike unono Mwenyezi Mungu yawatowe haraka warje yarumwaze famizao Mwenyezi Mungu ajendeleke wandu walo hospitali hena mndu ujokange mwade Mwenyezi Mungu yamnike unono yamrejezeho dauni hahe yabongenga mumlahoni banu heze ntosa za Kiislamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.